Ai vi fialo fase smile fe nga Faumuina tol tai David Tua, no tatu Zoom mo Faumuina le proclame Taimi, male TUAMAN, mo ne foi asa ngofua. Good morning sir. Ba lo sui fo. Ya, TUAMAN wia tawai. TUAMAN wia Samoa la tunu pele ia vie Yesu lo na lofa malona le tato ia mani ta phone man wia. Wia tato te fa tasi malsunga ya masa ia vie lo na lofa malona le e wina malulu. Ya fa ftai de tua wa mo le aso fo fa popo le ola matsufua. Alof tawai. Malo sui fo Faumuina nei tai fo. Ya wa yes, wa msia sia tau so nei tai au ia langa ai wa pisi. Faile me alo fala sa tina nafi nga mala weekend nga mai le le weekend le semen fale tom tawai sa fai fishina sa vali lunga al mangele mountain nice fai sina fa afu ia ma sa fai fisa fa afu lunga al malai tawai ka ko ol fa afu or ka ko ol fa afu sa nga mo mangu tawai felolo ka usengi la kiki manual ta ala ka felolo ka la kala ka ye ka kalaka le peri wana le kalaka se ama wala kalaka e wala pakiri sa one le tamai ole maungale mangele ole ngatela usavadi ai o fai skepu fo ie ai le sipiko okay lo kwa manga ia fengo skepu ia lungon mo manga le sole Maria ia wa ia petusili la ia ole wa fia ia to telo ta mama tina ta mama tu tina matua fa mai ia le tule ia le mesa i mo ia awa ke fo le te le ti munga ia mas le tule ke le yes ala isi Taimi al mana ia fa tai fo le council sunga ia i tato vaenga ia Lydia Sosene malato council pekelits ia ma to telo vaenga na le faile skepu ia ta faile tule e ia na timbu pe ya le ya le tule ya tule ya tabilo mai si tu tawai nice manga ya se lua fo ya ka morsanga ka bo e rungo skepu wala va ke del nga ko ringi dia kas ya tawai kas ya ana ro ko e runga fa ka vale mai la nga ka uru ka wa runga suil kia sol muri ko ya le o ya wa ku ale o ya ru ai ala nga sole malo ya le lei o le afanga solo proclame le tai ao o le tulanga masani tolu na ya ma wo fo ia ta mosanga ku ale o yai o le atatu matal le tai ao. Ladies and gentlemen, this is round number 1 o fa to ne o unasa o tau na mata tato proclame le tai ao round 1 le lei na ini proclame le community sa e awaile na pa yaso Faumuina ai le community Fiti. Wele Fijian Indians. Ia le la sa fai ne yo ne hanga. Ia ole nei fa moe mo le Special Olympics. Mo tamati fo ia le o ato toa le marusi tabai. Ia ole ala e fua ale o Juni o Julai. Ole ala sa to tele ia tangata fo ia ole o le fata singa le sa fai nei o le hanga. Ia o le tūlanga le nao le e mana na o e fai se fa moe o le Special Olympics. Ai mai se mo tamaiti ele o ato toa le marosi tabai, special needs. Ia o le ala e fuafua e pataungu ale o le fa iunga Juni. Ia o le amatanga Julai nei tau sanga i Fiti. O le ala e ato no e moe fo ia se ava noa e fai fo iona patasi mataula mua e so swani i to tele o tamati o lo mana mia ia le so swani tabai mana ia le lei sem kwa ma ia nga por kala meri ia so ia awa e o le tūlanga le i le whanau o le mana o mia le so swani ia le ngata fo le tino ia le mafo tabai special needs, special care for 24 hours tabai ani su fai tu la ya ave foi la ya la fa taima la fa malo i tamam tina ya me se foi isi o nga lu le ngenga lu ya wale fengo fi tabai sawa le fengo fi ya o talanga isi Samoa foi sa ia o le ai ba ia tamai tine o mo ko ai fenga ka tabai okay. Ya le lei o le mātou tamasanga mo le nā o le tātou whasolo o le tamasanga lona lua. Ladies and gentlemen,
Round number 2. Watu niya tabay. Kau na mata tamsin na luwa. Round 2 tabay. Round 2. Lele, nama lang sa China. Ngapi ko mo. Tabay. Ora makuha makau kia na so aso China ne ito siyang tabay. Moa. Moa. Ia wae ole me masan ya masero tau song volente ni tabay. Ia o we pe va ala tai au le vai ele breakfast po de tulang va pena ile mora sotina sio to lua ya que ala for kauta vai kau kia so vai ku kala breakfast ya ku mai ngole oi coffee what a lucky man. I'm a lucky guy. I'm Jonah. Masin fighting I'm Jonah. I'm a lucky man. I'm kau kia to vai. Ava pera wanga kainga. I'm over my bike. Kau eu sou kof. Ya boleh lah boleh kof. Ada kau eu sou kof. Ya ma foi male nga na pera uma mal fale ava mai. Kau faz o escuro. Ui. Ai, o va pero to vai. Ai lá uma nga. Ava mai le kau ki fang. Oi, sorry. Yo, lucky day. Yo, ko ia nga le fa kau. Ava mai ka vai. Ole me na tong na ya. Ahora so tama o é como é que sa ola sa o flip ele que flip vai com a papel se tu lang papel la ku ko machina mo tama ya pa wal ma u ba ma u ai tamai sem ka manga ya lan tu san la o na wa ta watu yan te o mol tinale le o lo tala il tu spaia o tinale le se me ngata mai lo na lo fa vai o mo breakfast fa solo le coffee. Fa solo la scolimi. Yeah, le lunch for malatina. You are very lucky, man. What a lucky man. Yeah. Why you lucky at the mic? Kau kia fa mungianga. Kau kia fa mungianga. Ya na le wo, mera le wo lo ngelenga. Wele nga membe mo ya king tolta ya king am chona ya. Yes. E kio a ko efesil mer ko inga porque no ko lo. Ya fa fetai de tu ngai fa mo yanga ta vai. Se lau pasene mana ya. Amana chaman wi ho ya le aso tina mo. So for tu. Manuia mo kwa manguia. Ya le manguia ka mo le free dina nga po. Vai fa la shocking ai la ke ko ma u le free dina le nga fa yang. I'm a lucky man. You're a lucky man, You're a lucky man. Okay, ka late. Yeah, ma to round tonight. Lua, ladies and gentlemen, we're now coming to our final round number 3. Va tu ne ane. Yeah, Faumuina no pokala. Kawan Faumuina pokala tabai. Now, last round 3. Ale asta fa marsi awol am tanga va yaso, mola tunu. Matua ta fa Marosi au mo le nei tai au ta vai ia o le ua mata lava na marosi mai le marulu ta vai. Yes. Ia te mana tula au ia le ngalola ia te au ia le ngata i whanau la ai pitu silio tātou ta māma tina mātua ta vai. Mana ia. Mole na o singa pautuanga le nei tai au mole tātou ta māma tina mātua ni o lātou ko kingi ni o lātou ufu mawhanwhana. Yes. Ia wale tau o lewa makanga ko ai malulu mai ka au ta vai mana ya se lau pasene el fa malo sil nei tai au fo le na ya o le a se usur ka pes ka ko pes le va so pe audio ia ai ma ga o me ga o kilo kwa sa o le ta ia ale hu ko ngo mai ya tina ya fo ya ho le ya perfect ia mai sa ma ga le usur ka pes le so le okay sir fa table pokala bel nei tai au ya warelei Rostela tumoa tavai rostela Samoa mangetele ya fufuanga ma luenga sto ne yaso fa lava so ifo Taimi mal TUAMAN le fenga Faumuina tol tai David tour le tau tour radio